Once, on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is in your midst." So, I want to be a part of the kingdom.
waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon the rock, and established my goings. No matua fatalitali lava i le li'i, sanga mai ai lea o ia i atea, ua whawhawhonga mai o ia i lama. Nā tātou tatalo, let us pray. E o nge mea le o nā tānoa ma lātou fia ai. Au e whaitalitali atu i la o fio e le aise me mativa ai i lātou. Mai a nganga pa iai le tamau ainga whalanganga o la o fio. Tofu li ai mato o tapua i ate oe le nei tai hao. E i wai le nei savinga le vi inga o lo suafa. File mo i lau whanau mafuta. Au whatufu maina fo i o mato tangata ngā mului. Come Holy Spirit and anoint each and every one of us so we may give you our worship, our praise and our thoughts. Tātou amatala nei, sami me blessed te te inai tātou with a special choir. Thank
mātou manawa lava o le ea ma le kiseni o mātou o mai isu. Na mātou I loa ai leo le nei upumoni. O le ola o le mea e sama I fafo I mātou. Sa mo moe lo nuku ma lau e kalesia mai mātou uma I le pōna pō. Sa tātitie o mātou moenga e pe utangata oti. Sa le manatua se metasi. Sa ngalo fo I ai mātou la o fio. O whangua I mātou e le mana o loa nganga pa ia o lo tutonu I ai mātou. O langa fo I manatu mātou te rousu mai lo whale tāpua I le nei tai ao. O mātou te ea tu I le whanofo ma le peye. Leo ko mauai le nei whilo inga I lalo o la mai pa ia o la wafi. Le mea lea mātou te avatu ai le whawhitai, le whamanu ma le whanetanga I la wafi o. O wa le ola lawa ia o launa lea. O se mea mātou te maua I le aso ma le aso. O pese I o whanongo te niao I le mātou te lia. Le pumoni lava le nei le ie ana a mia o mātou wanganga I le pōna pō. Ana awhe mai le angelu ma avatu o mātou wanganga. Le ie mātou te le maua le nei mātou mo fie. Me lea e le manatu māmā I mātou I le ola ma le soifua o lo tutonu I mātou. Atonu le mafuanga fo I na luluti ai whakawelawe. Ma whi mongowai ai I mātou. Me se fo le whamai o lo taane. O lo lama lava le ola o lo iai mātou. O le mele nei o mātou mo tinoa o le ola o launa lea. Te whaai o te ngata I o wala ese ese. E peifo I le nei tai a mātou mo whini. Me lea o le mapu ai la mātou fia la mātou whaatue. O le mapu ai la mātou whaafoi atu o vi inga I ate oe. No wa soifua manuia lo nuku malau e kalesia. Le ngatai lau e kalesia I nei. Ia whapefoi I la tau lo mafuta mai I le nei tai au. I o wala ese ese. Le li ie whaafutai o le ola. O mātou mana tua I nai le whanau o le tangata ola. O no le tua oi I mātou ma le oti. O le whanau ma lawa o le tangata ola I ola pēa ma ola e whamavau. Mea le nā o lo mātou tāpua I ate oe. Wa ue tuku I lalo le whateita inga. Whatepa I mātou le soifua ma le ola o le tangata na ola fo I pēo I mātou. O tapu whakawawina lona ola. O whaifo I mawala e whaua ia mātou kalesia ma au lotu. O na mātou titalo lele ie. A umi una mātou I lo la o fio ma le ola. E meise lau mea lofo o le ola whakawau. O na le leile o mātou awai. Na mātou le pala ai fua lea. Na le maua fo leo se no le ti Apollo. E whatau ngā I sofua ma le ola o lau whana. Whaftai le li eo no le nei whane tāpuai. Na whawina e tangata na momu atu I ai mātou. Ne mātou tāpuai I fi le muai. O le mātou titalo le owane I vale tu lima. Le tofina e tuina mai I ai mātou. I ai mātou le tō whamamau ma le whautanga loloto. Le poto ma le tamai ma le mataku ato toa. Le whaawau ele nei mila o lau fio mo tupulanga whai mai. Whaftai fo ino le soifua ofo ina atu I lātou. Na mamanuina le nei o lotu ma le kalesia. Ma ise fo I o lotu mai kalesia Samoa. O whatu e tangata.
wa ase si mai le ne atu tele o Amerika. Na mātou talo le ali e whapeina foi na mātou wofo i nātu. Ia mātou whanau ma whanau e whanau. E maise lau whanau whalengana. O tā kua i ma whatuatua pe i lau whio. Whaftai ona lau tusua ia. Whaitau pe i ai e leo noa i leteni ma leteni. O le ngatai na mātou whaitaua o whangongo mai no mātou whatuatuanga na mua. O lau tuaina foi, ma whautuaina e rawa ngā ngapa ia. A meise le loa whanei ona po. O whai e peala wa fionga ma fionga ola. O mātou tangata te tūtasa. A mātou watu foi le lorangi ma palai ma whateitai. Whatonu tonuina e rawa ngā ngapa ia. Na la mona foi la ia i mātou whamanuianga. E pe una maue o mātou tua ai la le whatuatua. Mōla mātou foi iola i nei. Whaftai le li ia o no i loa ese ese. O e tufa mai i ai mātou i lea teini ma lea teini. Te ni uma mātou te whaitauina ai le o fionga pa ia. Ma mātou whalomo ai manatu o lau whai ngā ruenga. Whawheu suai ma manatu o lo i ai mātou. E una ato toa e whoila ia o le moni o fionga i o mātou o langa. E mātou taro le li ia so se mea mātou te maua mai a te oe. E oane i o mātou whatalale i ai. E whaisa mātou manatu. Ave e ni la mona. Whaau whale ma whawhetaui. O mea whetaui o e poroa i ai mātou whao ngaina. Mea le whetau i mātou la fuai. O mātou taro le li ia i whapeina le ngā ruenga le nei o lotu, le nei e ka le sia. Stono lau e ka le sia tele, e meise i nato uma o mona tomi o leina e lau fio. Whaftai le li ia o le mealofo le ngā ngapa ia. Te mi uma mātou te manapa ai, nā mātou te manatueina ai le iai o lau fio. Whangu mai ai mātou, whamanatu mai ai mātou lo whawina o le tangata. Te li whau ina ia nofo nofoai. E nei whau le tangata ia malua i le whatoanga. Maua manuia matuwha i nātu i nisi. Siri ona mātou whawhatai. No tau langa ne sa nie lo walo i Yesu Kristo. Ngata i le lua afi e tau sanga tanu ai. Alo whaia pēr nei fōi. Te ni umalawa e ofo ina atu wai e se tangata o ia lama. O la o fio ma lo fina nalo. Le nā o mātou mōli ma wina ai, winga o ke riso o mātou tupulama. Le malama atiri fōi mātou. E whapewheo na tupu mai se mea vai se mea malosa. Tupu mai le oti, le ola ma le ola atari. Tupu mai se mea matanga, se mea sirio na mata mo fie au tupu la ngā. E pauale nei o le mea o mātou te li tono ma whatutua i ai. E whetau i lava mo i lato e whatutua ma te li tono i a te oe. Mai fo i rāua fio manatu i le teimi ma le teimi. E whato te muina ai la mātou whatuatua. Me i whaima me ola. Whaima me ola ai mātou. O mātou mauti noa o lo soifua rāua fio. Me te le tupuna i mātou. Whapela wa iei se mea mātou te mana nao i iei o le nei le li i. Iei se au ngāo i mātou. Whaungaina teika tutoi o le soifua ma le ola. E ipu ai ma wha o fina ngalo i le lolorangi. Atono se manatu na mātou maua mai o mātou mātua matua a. Ona ko whaifo na mātou tala ma o ofo mātou tangata le nei whatua tuanga. Alupu moni lava le li i. Ana se iai lava se isi atua. Whai o na utu iei o mātou la mona. O mātou wha moe moe uma iai a tali a mātou tika.
se manu o tua na mātou te tāpua i ai. O kumoni le li ie le ise tua e tu samalau o fio. Oio le tua o atua. E whaali manino mai e o ona. Perfecta. Mai se fo ilo walo pele o Yesu Kiriso. Leo ku whai e na mātou whai e kalesi. E stemi e sepu si ai mātou. E stemi mātou te ngalo ai le whapai. O le kalesia. Na whai pe lava le no mātou malosi ma manatu. Ala mātou te talo le li e ni owa ni whapeina. Le kalesia. Ao e Yesu Kiriso i le rangi ao. Mātou maua fo i le tele o tala. E lo whai ko fie nei vai tau. Lo fisilingia le whatutuanga o tangata. Mea fo i sa whatutua i ai wa mata nei o na mata na tana. O mātou titalo le li i nei oua. O lava ne e tu lafo ina le whatutua o le tangata. Le whatutua i ate oi. E ui lava na sa atia whalapu putonga o lotu. Ufo ina pa u te tai o kalesia. Alo mātou titalo le li i. Ua lava ni whamaina le whatutua. I nga tō e vai vai. O mātou titalo le li e ne e iailau whakurianga. E alo lau upu ili ne yaso. So se mea lo lau maina e lo fina ngalo. O mātou titalo e pe o se whatu e pa uu ile e hele. E tupu maola. Ma wani ngana stele mo lau fio ma lau whea. Mātou o lotu nei, mātou manatua, mātou tamā, ma tina mātutua. Tina lelei, a mese fōi tamā o le nese, o loto mā lo. Se ie iai na o file mō le li ie. O i lato i temi whaingatā o se fua me le ola. O mātou tataro le li ie te ina i lato i no file mō ato toa. O mātou mantua i nai fōi i le sisi o mama, le ecosystem o lo te pena ina. To e temi o mātou te māma tina mātutua. Whai mai, teine tau si mai. Mātou mantua ina fō mai ma lātou whai uma. E a mese fō i whai uma i lātou o si o mie ina o mātou te māma tina mātutua. Whanau ma ainga ma o ainga. O mātou tu ina atu lumo o lau fio, le nasi sukumanga ma nasi sukumanga e tele. Na ia mafuta ina e loa lofa tumoa. Ni atangia i pere lofa o lau fio. Iu ina o lafo ina. O mātou tu maama te ngā mātutua. Ina o mātutua lava. Ta hape ma le salalau lo nuku malau e kalesia i ni mai aso. Ta tō malau fio le i e manui ai me uma mātou te whaia. O nāla mātou te talo whaitele. Ki nātu whatasi ma te talo o le tangata lawa ia te tōtasi. Iolo ma mawhai o mātou roto o lone e sila fia ma mau mai. Mātou tu nātu lumo o lawa fio se i tali mai e tusa mo sila fio me o. Loro swafa Yesu Kiriso o mātou li i mawhaola. Mātou wole ma te talo ai. Amen. Te whawau tātou tāpu inga i le. Pese o te ina i tātou e se meso kwaia.
We give you our tithes and offerings this morning. And we also offer you our hearts. Would you receive it? Amen. O tātou
tusi whaitau le nei vai aso o le tusi whaitau aso o le Kalesia UCC le ngata le nā o le lectionary mo le Kalesia Katoliko i le rarangi au ao ma te ioro ta o pusipu manvalu o pusipu lima e whapau mai le whaiupu e pusipuru. The reading this morning is taken from the UCC Common Lectionary. Amongst other readings is Matthew 18, verses 15 to 20. We'll be reading responsively in Samoan. Mateus Uvalos Kulima de Rosapuru, Latato Fitawa de Masiniai. A whaianga leanga mailo uso ia te oe. Ia e alu maoai ia te ia tau lava o lua maia. A whai whalomo mai oia ia te oe. Ua e mawalo uso. Ale whalongo lava o ia ia te urua. Ia te watu le Kalesia. Le awhaia le whalongo lava o ia le Kalesia. Ia vea o ia ia te oe i peo le whakau pau po le tangata o la whonga. Te whaiatu fo i atu o tōu. A whaia roto matasi se tō lua o tōu o i le rangi i se mea la te ole atu ai. E whaia lea mo i la ua e roto maa o i le rangi. Ia whakuia te mai le tua e ala tātou whetau whakamo longo. I upo ana fionga. Tuma watu pe ia te ia na laba mi. E ala tu laba. Ki whamaina le whaupo e sukuiva o tusi na tātou whaitawina. A whaia roto matasi se toko lua o tōu o i le lalolangi. I se mea la te ole atu ai. E whaia lea mo i la ua e roto maa. Manatu o tu, o le maa losi o tangata sa tō lua. The power of tools. Te le mea tātou te mana nao i ai. Te le mea tātou te manao ina ia maua. Titi a o mai manao ina ia maua lana certificate lana tusipasi. Tangata whenga ruenga manao e si ilona tutongi. Maru lunga ia lana responsibility. Tangata ke misiano whatutua e manao ina ia tupulona whatutua. Ina e mawhaia e ia o na whaiatu i le sukamina ia si itia matutoina i le sami. E pe iai le winga lea o le tangata e whia manao lava ia sili atu. E tausanga le nei nei lo tausanga o mawai. It's built into our DNA. This proclivity of wanting more. Desiring that which is better, gravitating towards things that are quality. If a penale wingo le tangata, so se si lava e lo ia te ia le mechanism lea, o le tana shaki le pulse o so i fua pea.
if you find yourself lacking this proclivity towards that which is better and best, you might want to check your pulse. This is part of being alive. Le mele na ya la yona fima na o tangata a eni momo. Ta mo eni malafoni. Faini mele faya mo ua. Ai sea. Le tu tonu i. O le tusi la na tato fita wina. E pe na mamanu wa ele ni. Le mafai le tangata. Na ngau ele fina ngaro o tamai. The pericope that we read, Jesus puts down the playbook, how to get everything that you want, how to get anything you want. Jesus delineated how you can get all of your heart's desire fulfilled. This is the secret of getting everything that you want. Anything. Ia e mawhai ona umai I le launga o na whapela I o tangata. Well, le whai mai, alu le tua no awala ia. But I think ele responsible, le mele na pastor, ana una ave oe le tali whengofie I le tangata. How to get everything they want. I live a manuina le mea. I ave na le content. I live for matala le context o lo tupu e tutonu le mea. Ona tutusa le lei ala le ave o se whana ua iele po I tamititi e fitu tausana. Tusa le lei lama le whatanga o le tangata I le social media. A lena leiva o le tausana. They're responsible. I see you remember na le lifa I tangata. Pastor say na le tapo mai lava the 7 steps to heaven. To be basic me na tua. I lay law. I ngase. A le mena na tupu pe a se sele feita wina I tatou o le tusi lea. Tusi le leo no oto mai le tusi faita waso kalesia UCC. O faita wina o malava e kalesia. Se whana awe ese series se whaiwhi au ma se mana o whaapito le whalapu potoma. O na sui la I e le whaiwhi au la na lau e le aso sa. Au le tele o kule la. Ro lau ngaina I le tala lea. So remember mua tauna manino ai tatou. Le upuna le li nai le sifu upuna soko ai. Whamai o mea e fusfusia o tō I le lalolanga. E fusfusia fo I langa. Nere na whai atu ai ia toe le amatanga. Le standard mafutanga atina. E leta wanu o e sue le malo le tu e fafo. You don't have to go after the shiny object to discern the kingdom of God, the reign of Christ. It's in you. It's part of your DNA. Just as rock is hard and water is wet, you have the kingdom of Christ in you. So if I ben afo na mea lea na tala e le li, whamai le li, so se mea e fufusia o tō le larolangi. E fusia fo I le langi. So there's a double entry ledger, let's say. What you do here registers out, wherever heaven is. So o se mea tu siliana whenga tala mele na. That's a lot of responsibility. E te tauna teme tātou le mea lea. Whamai le li o mea tā la o tō I mea. E tā la fo
Umana tu ina ai le temi na whasa ina ai le awa o ona i le tunu le nei. Lewai tau e tau le prohibition. Whasara. E lei se inu se awa o ona i le tunu nei. Ia. Waru o luasu anga o watele o telefoi e suinga o tulafono nei walaina te tala. Le o te tala i leile inu awa ona. Ia au te manatu le teimi a o saisa i tia le whaungaina o le awa ona i nei. Le saisa ina foi le inu awa ona i runga. Le whawhamaile li le teimi na tā lai le inu awa ona i nei. Na te tala e foi ma whatanga le inu awa ona i langi. Ale mena lea ua i ele sapalinga le tangata. O le awa sau le tangata ma ua i loa, le awa ona lava ina ia e whamai sei tangata. Le angai ai, pa ai a miwa nisi. O na whasaina i lava lea i lato, i le pomomo. Ina walato i loa le o le mea lea e te tauna whai mo mahua. Whasasao le apa ona. Le mea lea le lei mo lo tātou aina. Le angatanga i fo i a paimala whai le fie pa lea ma le pea. Ona fusi la ia se to lua posto to, whamai la le le. O mea la na e fusi e fusi a fo i ma. So le wingo le tala, o wale manatu ma i tātou i mea o whai i nei. O wale manatu ma i tātou i a tātou tālo sanga ma mea tātou te ole atua i le tua. Lea o mea e whai e nei. E whai a fo. So the context that I want to locate this content in is this notion that what you bind here on earth also gets binded in heaven. And when you unravel here on earth, it is also unraveled in heaven. These are not my words. We just read that from the Bible. So think about the responsibility of something like that. We cannot democratize that responsibility. No, it has to be done in the confines of 2 or 3 in His name. We cannot broad brushly say, okay, well, you have to act a certain way. Like identity politics in our country, we can't say that liberals have to act a certain way and conservatives act a certain way. Those are too broad a brush when it comes to stuff that are very important, like what Jesus was talking about. So for me, you do whaidete mea to te ole atuai I lo te maa. Nanga o mea to te fusfusia I le lalolani. E whapenafo I le fusfusia I le lani. I think young people, when they're given this truth, would want to wish their enemies harm. You have a nice word, you call it haters, which is something I understood what they were growing up, but now you millennials have a word for it. Haters, I've got some haters. So if you knew that you can ask anything of God and God will grant your wish, you'd probably want to wish your haters harm, because they too wish you harm. If you were just given this piece of content without this broader context, you might
do some harm with it. You might get into trouble. You might harm yourself with this. But that's the context upon which Jesus gave this piece of advice to his disciples. It is such a serious thing. It's an awesome responsibility that you dare not delegate it. You have to be serious about it. Kore si mero no lua lea I whamai le li. Whamai o le pawa o le to lua. O le pawa o le to lua. So it rules out this whole societal leaning towards the rights of the individual. It totally negates that because you want to have another person. You want to have a spouse, you want to have a significant selves together. If you just go by yourself, based on your emotions and your knowledge, then I doubt that God will grant you that wish. But if you and another person combine your wish, put together your moly, if you become one, but yet different, then somehow God's will be manifested in your request. And because it's such a huge responsibility, it's like the 3 wishes. You're only limited to 3, and you don't want to waste the 3rd one on ice cream or something insignificant. You're manatuna na o whilaunga, e le mawhai on e alu na o oe avesa o tāro sana. E whaavai lungo o oula mona. Loi loa. Sao loa i ate oe. E le mawhai. Whamai le liki, a ia ia nisio o lua, se toa lua, me se toa tolu. E au dasi lungo manatu. Pale whengai manatu o le tua o whawina le lolo. I whamai le liki, ta lia lai o te maare tāro sana. E nā tā ua ia, me se tātou ia, mata mai I lungo le Facebook Live. E tā ua ia le whai sa valivali mai in real life. E te sa valivali ane fui I whafo e le mea le nā e te nofo ai. Ese ale me moni, ese le me moni. Te taone ia tātou le whatufunga. E noa I le sa sengo. O le mea fusfusia I lalo nei, fusfusia I le langi. O mea tō te tā lai le langi, tō te tā lai le langi. Whamairo langi o le manatu muri le li. O le mea o iai se tō lua po se tō tōru I lopi ngoa. O te iai whatasa mai ato. O le mea o iai se tō lua po se tō tōru I lopi ngoa. Te iai whatasi mai ato. Me ale nei tātou te mautinoa. E le tau wala mai le whina ngalo le tua I se tō tele. O se mālosi. Le fui lava mo tātou wapa ai I ai. A tātou wapa ai le geopolitical na tātou I loa I le wa yaso lea whatoa au mātu nei. Le whono ai le G20 ini tia. O ia so no tu atu na fono ele BRICS. E pe o mea te tele nei. O lo tu fantasia le te mau aina o le lalani. Le sosia o le atua. E me se tangata o lo ola I leo. So le mea lana tātou I loa I le BRICS talu wai. E pe se I ua mata ona whisiri tangata. O mata ona sa I tangata. O whea o iei le tua. E le te mina watu e le atu Europa, le atua ma whewai
atu polensia, mai se foi nene atu nuku Amerika. Ia le neitei, o teita fola le malaya. Nei lava se senga o le to lua o le to tolu I nei, le to fase lau o kotu I fea. No le malose o teknolosi o whengai mai tātou, o pale whengai mai tātou. Tu sāko I kumo o le nei Long Beach, vatu e le tala le lei Yesu Kristo. Ai longo umai lalo langi atu o lau. Ngata le teimi le nei le teimi e vatu ai. A le teimi lua foki. Ia o le teimi e whako longo mai ai. Ia, o le fisini la, le ala launa, I le neiva yaso o le a amata. Le a launa, a whapea o mea fiskusie, nei fiskusie le langi, a whapea mātu ia le nā nafa, le nā responsibility. O le a lau me whai. A whapea le mawhai o na alu tō tasi le tangata I le tua si panga nā ua, tu fatasi se to lua po sto tolu. O le a lau me whai. Ia tofu tangata ma, na tali a pesi o le ai I le fesili le tali. Tali mo ua lava low hanging fruit whengo fie, su se si mo te to lua. Look for a partner. Look for someone who is different from you, but yet you're able to come together. I went to fia le pāma whaelele na rofa yatu ai o I o mai. Yes, sir? Yes, ma'am? No, ele tupu wailo whatu atua. I went to fia hang out in tangata māsani. Because that's like walking in the desert. There's nothing that you will learn from that person. Ito mawhai whaalongo istamata ese mai nei lo oe. Now, mela tupu ia oe a le mamau o natu mau tau whene te whea. I ta ofi o lesi uso. O mena ta ua ia foi le mau o lo loto. Mau lo whatotuama. I loa le lei no identity ma le mele te iai. Na e nanu ala ia le te loa o oe o le teine Samoa. Samoa honi lau. So me momola na su e seisi tangata ese o manatu. A whaai tete te o te whea o manatu. So I think what you need to do is you need to be firm with your non-negotiables. You need to do soul searching and say, this is where I cross the line. This is where I draw the line, and I will not go further. And then you go out into the world, engage isi leina, ma'ai isi mea, manatu. Wha'alomo se podcast. Wha'ufale nisi manu lauti, ese mai nei role manu lauti. Lo e nofo ai. Tawa na mamau. Tawa na mamau. Now, at the same time, I am more se mea fo, if it tawi mo oe, oa le tausi whatu poeina. Ia tua e masani ai, oa. Nei lango le tua ia, o se sile te le atu le tua nei no se tapo inga. Te le atu nei no le whatu tuama. Te le atu nei no le culture, amanu. Se kori vali ala I o rangi te latu lai. Whapea mai, wharonga Julian News Cash, whapea mai. Ne tō manatu la ia. Ai oua langa ne ngalo le mele nei. E fina ngalo le tua I le manuia o le tamata. Leanga I whea tātou te o I ai, leanga whea leanga mai tangata I a tātou. I oua ni ngalo I a tātou. Fina ngalo ma lia tangata fili lea. Tangata le ita mai a hoe le aio. Lafo I ele a ngelu o tangata le le. O lo fa aio na mata I fulinga o le tu.
lo manatu a whapeina o tātou whai o le neiva yaso. Yo tō ngā luenga ma tātou whai au. Yo te ape ma le salalau o le tātou nu. Ia meise fwoi whanau e lato wao. Ia wana maua fwoi la i o le tātou maus. I just want to share this one story. At the end of last year, we got a message that one of our cousins was going in and out of the hospital. And then finally they had to put her on life support. And the kids had to make a tough decision. Whether to take her off life support or continue to have her exist in that vegetative state. That's a very hard decision to make. It's a very tough decision to make. So they didn't broadcast it to the world. They didn't Facebook Live it. No, but in the confines of their trust circle and people that they trust, they made the decision to take her off life support. So the very next day, December 27th, she passed. I'm sharing that with you because that's how powerful you are. O le mea fusfusia oe ile lalolani, lua petoto, e fusfusia fu i lani. O le mea tā lae o tō i lalo i le lalolani, e tā la fu i lani. Te ro i loa po feel guilty tamaiti o no mea o whai. Pau ala fa mawhanawhana i ai e le e fina ngalo malie le atua i le tangata. E le tu la fo ina tātou e le tua o whea lawa tātou te o i ai. O whea lawa tātou te pa ua i le masana. E mea lawa ne e tawana tātou matua tania. E lava matutoe le lofa tuno le tua mo oe ma. Mai tātou uma. Mai se tangata whatutua e le rama. Mea lea le kalesia Jesu Kamiso. Ma le opa ia i le nei tai au. Tātou wola ia man fia fia. Tātou woma tātou talitonu. Whea lawa i whea. Ita ngia ai tātou. Fina ngalo malia le tua i ate oe ma. O se responsibility te le tele. O se alofa e whengatā o na tali atu i ai. Tawa se nei longa ai. Manuia tele o tō ngā luenga o neva yaso o amataina. O no Yesu. Amen. La tātou whai una nei sa minga e pese. La te te ina i tātou in a special choir.
Tato whai ina talo. Let us pray. We have come to the end of our worship, and the message is clear. We have a moral responsibility to the world for taking this gospel and manifest it in the world using our lives. We ask that you help us until we meet again. Umato wo ile si uyo tapo inu. Fato wa'ala o ona. Lafo se watu i ngā luenga whewhewhea alo o ngā tapa ia. Na te whaawaa te leina le whina ngalo la wa whio i o mātou tangata ngā luenga. I umai teino le soifua ma le ola o mātou. O mātou o ona pēr i ate luenga o whina ngalo. Ia tumo mai o mātou runga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou i whaoa. Lofa muti vale o le atua te maa. Man maafutanga le motusia maloa nganga pa ia. Nei se yo o le whapapau lawa.